O Panamá é, en esencia, un país de profundos paradoxos e dualidades. É un istmo estreito, unha estreita faixa de terra que serve como ponte literal e figurativa entre dois vastos continentes, a América do Norte e a América do Sul. Ao mesmo tempo, é o local de um dos feitos de engenharia mais monumentais e transformadores da humanidade, o Canal do Panamá. No entanto, reduzir a identidade panameña ao seu canal, por máis vital que seja, é ignorar a complexidade surpreendente de un país repleto de biodiversidade que rivaliza con a de nações 10 veces maiores. É unha terra moldada por unha historia tumultuada de piratas, ouro español e a corrida do ouro da California. Un mosaico humano composto de vibrantes culturas indígenas que anteceden a historia registrada. E unha capital que apresenta un dos contrastes visuais máis deslumbrantes do mundo, un labirinto de vielas coloniais e ruínas históricas á sombra de unha floresta de arranha-céus futuristas. O lema do país, Ponte do Mundo, Coração do Universo, non é unha hipérbole, mas unha descrición literal de unha nación que é un caldeirão cultural, un centro de comercio global e un santuario natural inestimable. Curta, inscrévase e compartille. Vamos comezar. A geografía do Panamá é intrinsecamente definida por súa forma e función. É un istmo en forma de S que se curva del este a oeste, conectando a América Central a América do Sul. Ese formato único cría a curiosa realidade de que o Sol nasce sobre o Oceano Pacífico e se põe sobre o Oceano Atlántico, Mar do Caribe, en certos pontos do país. O ponto focal geográfico, económico e psicológico do país é, sen dúbida, o Canal do Panamá. Esta maravilla da engenharia moderna con 82 km de extensão non apenas dividiu o continente en dois para conectar os oceanos Atlántico e Pacífico, mas tamén redefiniu completamente o comercio marítimo global. Súa construción foi un épico de tragedia e triunfo. O esforzo francés inicial, atormentado pela corrupción e devastado por doenzas tropicais como malaria e febre amarela, fallou miserablemente. Foron os Estados Unidos, depois de apoiar a separación do Panamá da Colombia en 1903, que asumiron o proxecto e o concluíron. Para realizar ese feito, os enxeñeiros tiveron que cortar a divisoria continental no famoso Culebra Cut, unha escavación titánica a través de roxa e terra. Alén diso, eles tiveron que represar o río Chagres, criando así o lago Gatún, que na época de súa conclusão en 1914 era o maior lago artificial do mundo. Este lago non serve apenas como reservatorio primario para a agua alimentada pela gravidade nas eclusas, mas tamén é un corredor biolóxico vital. Recentemente, o canal pasou por unha grande expansión como a adición das eclusas de Cocolí e Agua Clara, permitindo a pasaxen dos gigantescos navíos Neo-Panamax e garantindo a relevancia do Panamá no século XXI. A pesar da imagen urbana e comercial proxetada pelo canal, o Panamá é, en súa esencia, un país de selvas. A leste, na fronteira con a Colombia, encóntrase o infame Vale do Darién. Esta rexión é unha das florestas tropicais máis densas, húmidas e impenetráveis do planeta. Un pántano de biodiversidade, terrenos traiçoeiros e perigos que ten sido o único ponto capaz de interromper a rodovía panamericana, que de outra forma se estendería do Alasca á Patagonia. O Darien é un mundo á parte, lar dos povos indígenas en Berá e Huaunan, e un santuario para onzas, gaviões reais e antas. A oeste, na provincia de Chiriquí, a paisagem eleva-se dramaticamente em direção às terras altas. Aqui, o clima se transforma em uma eterna primavera. O vulcão Baru, um vulcão adormecido, é o ponto mais alto do país, com 3.475 metros. Em um dia claro, do seu cume, é possível alcançar o feito visual único de observar simultaneamente o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. Aos seus pés fica a cidade de Boquete, un vale fértil que se tornou a capital do café do Panamá e lar do mundialmente famoso e procurado café Geisha. A geografía do Panamá é completada por seus arquipélagos, que soman máis de 1.600 illas. No lado caribeño, Bocas del Toro é un arquipélago vibrante, coñecido por súa atmosfera descontraída e cultura afro-antillana distinta. Súas illas como a Isla Colón, a illa principal, a Isla Bastimentos, lar de un parque mariño nacional, e a Isla Carenero, son cercadas por recifes de corais, praias de estrelas do mar e arquitectura caribeña de madeira pintada con cores vivas. É un destino privilegiado para surfe, mergullo e vida noturna tranquila. Mais a leste, o arquipélago de Gunayala, anteriormente coñecido como San Blas, ofrece un vislumbre de un paraíso intocado. Este territorio semi-autónomo, lar do povo Guna, é composto por 365 illas e illotas, a maioría deshabitada, que parecen saídas de un cartón postal, areia branca, palmeiras solitarias e aguas azul turquesa cristalinas. O turismo aquí é rústico e controlado pelos propios Guna, ofrecendo unha experiencia cultural e completa desconexión. No lado do Pacífico, as Illas Pérola ten unha historia rica, famosas pelas pérolas gigantes encontradas lá, que atraíron os conquistadores españois. Hoxe é un destino de pesca esportiva de luxo e já foi cenário de várias temporadas do reality show Survivor. Mais ao sul fica o Parque Nacional de Coiba, unha ilha que serviu como unha temida colonia penal por décadas.
Ese isolamento forzado preservou espectacularmente seu ecosistema, tornando-o unha reserva da UNESCO e un local vital para a biodiversidade mariña, frecuentemente chamado de Galápagos da América Central por súas populacións de tubarões, tartarugas e baleias jubartes migratorias. O lema nacional, Caldeirão Cultural, é a descrición máis precisa da cultura panameña. A identidade nacional é unha fusão dinámica e ás veces complexa de influencias indígenas, españolas, afroantillanas e das inúmeras ondas de inmigrantes que chegaron do mundo todo, atraídos pela construción do canal e pelo boom comercial. O Panamá ten unha populación indígena vibrante, unha das máis visíveis e políticamente ativas da América Central, composta por 7 grupos principais. Os Guna, que habitan as illas de Guna e Yala, son talvez os máis coñecidos internacionalmente, famosos por súas molas. Son apliques téxteis complexos e multicamadas, costurados a mão con deseños coloridos e complexos que retratan a cosmoloxía, a flora e a fauna Guna. As mulleres Guna os usan como orgullo como parte de súas blusas. Nas selvas de Darien, os povos Emberá e Wunan viven en comunidades ao longo dos ríos, mantendo un estilo de vida profundamente conectado á natureza. Eles son mestres cesteiros, tecen cestos tão finos que poden reter agua e son coñecidos por súas esculturas espectaculares en tagua, unha noz que imita a textura do marfín. O maior grupo, os Njabé Buglé, habita as terras altas de Chiriquí e Bocas del Toro e a espiña dorsal da colleita de café. Curta, inscrévase e compartille. Unha parte fundamental e definidora da cultura panameña vén de súa heranza afroantillana. Esa influencia veio principalmente de traballadores das Indias Occidentais, principalmente da Jamaica e de Barbados, que foron trazidos pelos franceses e, máis tarde, pelos americanos para a tarefa monumental de construir o canal. Ao contrario dos afro-panameños coloniais, descendentes de escravos, ese grupo trouxe consigo a lingua inglesa, ou un crioulo inglés, a religión protestante, visível nas inúmeras igrexas anglicanas e unha culinaria distinta. Sua influência é palpável na comida, como o arroz e o feijão cozidos com leite de coco e os saus, pés de porco em conserva. Musicalmente, seu legado é imenso. Eles foram pioneiros do calypso panameño e, na década de 1980, nas favelas de Colón e Cidade do Panamá, artistas como El General fundiram ritmos de dancehall jamaicanos com ritmos espanhóis, dando origem ao reggaetón en espanhol. A música e a danza tradicionais panameñas são animadas e refletem a mistura hispánica. O tamborito é reconhecido como a danza e música nacional. É uma dança de cortejo sensual e elegante, onde um casal dança dentro de um círculo formado por um coro feminino que canta e bate palmas, acompañado pela percussão profunda de 3 tambores. Nas provincias centrais de Azuero, a música folclórica ocupa o centro do palco, como instrumentos como a mejorana, un pequeno violão e o acordeão, que são essenciais para cumbias e pindos. As cantaderas son duelos poéticos improvisados que demonstram engenhosidade e habilidade lírica. A maior festa do ano é, sem dúvida, o Carnaval. Durante 4 dias antes da quarta-feira de cinzas, o país fica paralisado. O Carnaval de las Tablas é o máis famoso e acirrado, uma rivalidade lendária entre a calle arriba e a calle abaixo. Essas duas facções competem ferozmente con desfiles de carros alegóricos incrivelmente luxuosos. Rainhas vestidas con fantasías extravagantes que custam dezenas de milhares de dólares e tonadas, músicas que zombam da rua rival. Durante o día, o festival é caracterizado pelos culecos, onde camiñóns tanques jogam água na multidão para combater o calor de fevereiro, criando unha atmosfera de euforía colectiva. Na costa caribeña, en Portobelo, unha tradición afrocolonial única é celebrada, os Diablos e Congos, unha danza-drama que satiriza a historia da escravidão e da rebelión, repleta de cores, máscaras e profundo simbolismo histórico. No corazón das tradicións panameñas están seus deslumbrantes trajes folclóricos. O traje nacional feminino é a pollera, considerado un dos trajes folclóricos máis bonitos, elaborados e caros do mundo. É muito máis que un vestido, é unha obra de arte. É composto por unha saia de 2 babados, a saia e o susto, e unha blusa, a camisa, ambas feitas de liño fino ou algodão e incrivelmente bordadas á mão con deseños florais ou de animais. Enfeitar a saia é um ritual em si. A cabeça é adornada com joias elaboradas chamadas tembleques, peças de ouro e pérolas ou escamas de peixe que imitam flores e tremem com o movimento. O traje é completado com várias correntes de ouro maciço no peito. O traje tradicional masculino é mais simples, mas elegante. A camisila, camisa branca bordada, e o sombrero pintao, um chapéu de palha finamente tecido, feito à mão na província de Coclé e reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. A culinária panameña é uma mistura crioula, saborosa e reconfortante, proxetada para o clima tropical. O prato que define o lar e a alma nacional é o sancocho. Considerada uma panaceia, dizem que resuscita os mortos. Esta sopa é um caldo de galinha encorpado cujo sabor característico vem do inhame e do coentro, uma erva local semelhante ao coentro, mas mais potente.
Nenhuma celebração familiar pode ser completa sem frango com arroz. Um prato festivo feito com frango desfiado e vegetais. Outro prato típico do Caribe, mas com um toque local, é a roupa vieja, carne desfiada cozida lentamente em molho de tomate, pimentão e cebola, servida com arroz branco e fatias de banana da terra frita. Dada a sua dupla linha costeira, os frutos do mar são um pilar da dieta. O ceviche é onipresente, geralmente feito com robalo fresco curado em suco de limão, pimenta habanero e cebola. Peixe frito inteiro. Especialmente o pargo, é um prato básico em qualquer restaurante de praia. Por fim, a comida de rua é definida por seus alimentos fritos. Carimanholas são bolinhos de mandioca recheados com carne moída. Os aldres são um pão frito leve e fofo, essencial para um café da manhã panameño. E patacones, tostones, pedaços de banana da terra verde fritos 2 vezes, são o acompanhamento universal. O Panamá é, em suma, muito mais que um canal. É um país vibrante, complexo e dinâmico que capitalizou sua localização geográfica única para se tornar um importante centro financeiro e logístico, sem perder sua alma tropical ou sua surpreendente riqueza natural. É um lugar de contrastes extremos, onde a floresta tropical virgem de Darien, um dos lugares mais selvagens do planeta, está localizada a poucas horas de uma das cidades mais cosmopolitas e modernas da América Latina. É uma verdadeira ponte, não feita apenas de concreto e aço, mas uma ponte humana onde antigas tradições indígenas coexistem como ritmo frenético do comércio global. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!